دبن دروشمیا ام بازدن بهیویا گاوین زاروکین ما ناوندا براعم یا بهرین زاروکا ماراتونک بو زاروکین دبن 15 سالی ده لباجار عمودی بکارانین هروها ارمانجا سرکه او بو پشگیریا سیکولوژیا زاروکان پشتی داوی بونا سالا خوندنی بشتي امتحاناتي وان بنشاطك شوان شيكن جوان اجواء دركفن وام كيفك تخند لي واندو وزاروكي ما بيجين هاف ديجيه كي خوجده او بخونه ماراثون تنيه بشتي ماراثوني حفله هي ومسرح هي غناء هي د ماراتونê de nêzîkî sêsit zarokî bejdar bû û li ser sê perçeyan maraton dest pê kir. Perçeyê yekem 500 metr ji zarokên 6 ta 8 salî پرچه دویم 705 متر جزاروکن 9 تا 11 سالی پرچه سیم 1000 متر جزاروکن 12 تا 15 سالی هروها داویا ماراتونی دهن پرچهین شانو و موزیک بخلات کرن آین بسرکتی هاتن پیشکش کرن مكاري بقول لك كيف تخشى زارك دوقتك تنك 9 ساعات هذا افضل فيك باجار سوري تقدر بازنو منطقه كردي بشكل خاص ما جوك خوش وان شكر مسابقه بو تدبينها حفله تكريم جوائز تكريم شخصيات جوك كل خوش مزارك شكر بدعمك نفسي جوان كيف عم قال هات مرتبات دوام مستند و1000 متر مستند وان شاء الله سجربه از اول دركم انا متسابق اسبنا برمجه حلبي بجداري ماراثوني بوم از يبيشي بسركتم وسباج كسب في ماراثوني رابو مين على هذا السباق متخصص اول دركم اسقال كي تعبي مبروك شبالي مريش اول دركتم احمد سمير سبقنا مسابقه ليست ربحي چالاکی باندورک باش لیست درو شازاروکان هروها بوجه کیف خوشیه لجم کسین بجدار و کسین آلیکاریا و ماراتونی کرن. یکمین جار چالاکی یک ورزشی تایبت بزاروکان لباجار عموده چه دبه هروها دکاری بوزاروکان جوار روتین و مترسینه درخینه. جوان کردی اورینت نیوز عموده